Puan angkang Prek Jamadi Malong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momina Pen Long E Kisompo. Ing deng ke basat lang ke tokari soe jangan tumdong muka kahiti angkang along kate song astai kete. Bol pung sar theti mong arong along sei katilang ahem kim hamamat pangramsu. Karbi Prime tama biurta long pen kadok kabya phanta me kardong ang pajrik long. Tang tepini Karbi Prime tama biurta ang ton pen arjurik tha. There ni phaitre nor ke parni adapa por malom pen la khain korai si borjan MAC constituency ke parlu angkang Prekjam Adimalong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momina pen long e kisompo. Lokhijan pen gorong pani ka chelenga towar aphan SOPDG sideng 11 crore latangka panong pen ningkam suri hini ra inkora hini pen inkora ke thom aningka na farman long e sompono Aduntu Kuligawa long ITI workshop building sitame Dr. Numol Momina pen long e sompono Halapu HDP apar oki hayalongta JJM scheme long e sompono. Bangso long e ki sompona mayalong Bukajan LLC MLA anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Babu Inti Kuligawa rong asar pen chenglok pinnang an ki thikidingatum chetongdu. Pinithere ni phaikre nor keparni ing deng ke basatlang ke tok ari soi jangatum dong muka ka hitiang kangalong seba satlang paman ponde tapita aphoya phoi satlang ke tok arni ke larpona pothak kache songa sai ke deng seba bora hin pen kapathik pon ing deng ke lokachari ari soi jangatum aphan satlang paman ponde tapita aphoya phoi satlang ke tok arni ke larpona pothak karbiang long chotali Asamangkang pialongta non ngalonghur ke chododa songsi pinidong muka kahiti angkang pialongta ingdeng kep satlang ketok ari soi jangatum anning kipung cepaklang pongsi dong muka kahiti awai kang an asyang tong cebi pongsi seba board go back lapen education minister Ronus Pegu lapen Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Ronghangatuma Phan kapim rempon asyang tong cebi pongsi Satlang tokpon pilupusi asyang tong cibipong. Seba pen kapathik pon ingdeng ke basatlang ari soi jangatum phan nona mat ke hur chudurlo la samangkang hur chudurlo seba pen kapathik pon matela education minister Ronus sar la pen kala dakar banglo ton mas council pen senglok education atumhan mate ingdeng ke basatlang ari soi jangatum phan kachong thuye sonsi manderlo alang li tumhan pini bang ke mala subject se pathik pon bonsa me pini alang li tum satlang ke tok ji phan sing deng ke ba ari soi jangatum non mata thek panong lo ni lijir pon paklang pon po alang li tum hem pen banglo satlang ke tok ji phan si banglo bonsa me pini mala subject bang ke pilong le desi pini alar la ke April isi pen si cheng pon thuji puwa putha alang li tum ari soi jangatum bang aning ki pung pen dok muka ahichi awai kang along alang li tum aning ki pung pen labang so satlang aphan matela pinrem pon lo la pen labang so kelar boya putha alang li tum ningkang samse chipaklang pon la si ladak alang li tum phan le thi ni arju pon sana lason lo ni tumhan thang chini tun depin ben Karbi Anglong mate la kacharli arat doan sitame ni tumhan lason apong nang kelar boy mate la matrix sitame adet pen pathik tang detani tum kan ane kabor i chipadu kapor hi ajo pini la dak bang sitame pini ta ave exam ave detlo ni tum bang na kason detlo ni tum angko general science arni dani tum bang na kason lo ni tum apong chipaduk de ta pita ni tum sar CM Tuliram jo ronghang ta ni tuman nang matha du nang po atema Karbi Anglong kacharlia tumhan to an ke ni tuman papas lam ko kadoga be kethe ke dinga tumhan stame chuning rilo ni tumhan nang cherap ben ni tuman ke lari exam ge napa dolem det ke ni tum ke roi thek thilo nangli tum education e man pugang tung ke ni tum lalo ni tum kacharli an chipaduk pen ta ni tum lason pulote ni tum kupi sia le do na la pen ni tum nang la lem det apong
apong apong putin ni tum ke lason ke ning duk lo atima kwana ni Charlie chi paduk pen jong si ni tum han exam na pilong le jalong le apong ni tum han ke lar putin tum me lason mang kroi dek thedet po la sin ni tum ke la protest bang el tum eng ton pon pelo la bang pen nap stamel tum cheng pon thu ba la bang el tum ing ton pon ma sing ton pon pelo la so puthak bang ni pudami ke la pen ni tum ning ki pum ke bar exam postpone nang ne la pen ni tum ka Charlie duk piglo la pen exam postpone boy ni tum ka Charlie ta ning sam se pen lo la sin ni tum han ke re exam ta nang ne lo la pen sopta pas lap nang ko pusi timan bang Karbi lo division em han tilo nang tum puji lake me thang tum sar tum si paper ka choro lake paper rim bet bi bet nang ji la pen lik boy pukel hai ke ni tum chini dun dilo la pen re exam ke nang dilo ni tum han ke pas lap nang ko asta bang এক্সাম পেপাৰ লিক হৈছে তাৰ বাবে আমি আজি প্ৰটেষ্ট পেপাৰটো ইমান হেৰি হৈ গৈছে মানে বাৰে পেপাৰ লিক তাৰে বাবে আমি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় আমাৰ সৈতে খেলা হৈ আছে পেপাৰ লিক কৰি সেইকাৰণে এবাৰ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোহি যে আমাক এক্সাম নালাগে আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক আপুনি কি এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক কি ক'ম ছাৰে ইমান হেৰি ডাঙৰ আমাতকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ কিন্তু ছাৰহঁতে এইটো জানিব লাগিছিল যে সেই আমি এক্সাম দিবলৈ ইমান আশাত পঢ়িছোঁ এবছৰে আজি কষ্ট কৰিছোঁ এয়া আজিৰ দিনটো দেখিবলৈকে We don't want re-exam this year. Again, we have to try study again. We have to do struggle. Every year, we have to study again. We don't want this exam. New year. We have leaked so many question papers. That we don't want exam, re-exam. We want justice. And we will continue this justice for the justice tomorrow also. We will do this. नीलिप एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो इंगलोंग जीपी अहावर के दो आरा टमा फान का पानोंग पी से कचलंग अहेम मते मेडिकल सब सेंटर अहेम कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन किम्पी हमामत पिनियानी अंटा डॉक्टर लपेन नर्स अटम के दोजी कलिसी दवाई मुटा लोंग ले पिनलांग पसी राराटम निंगजेपो के दामता हनिंकान पेन बोरपुंग बोरलांगसो तारा आजी हावर के दो आरा टमा फान से कचलंग के जो केजी अफान पुपानोंग पीसी चोकीहोला ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पार्लो बोरपुंग सर्थितिमुंग आरोंगालोंग से कचलंग अहेम इहुम किम्पिलो बोंटा अहेम किम देत पेन पिनियानी अंटा लबंग सो से कचलंग अहेम अलोंग दवाई मुकिलोंग जी कलिसी डॉक्टर लपेन नर्स टमा फान मलम स्वांटा आरजित हेकलोंग निपिनला Langlokso dolamara lapen ihinana chokyohola BPS ya longsi kacha chongpen peaja epen keswa ho chipon nang bom lang pusi hadak arong aradatom ningduk chipipo Nilip MSC pobito rongpi election prangason inglong kedo arat atuma phan chachak ponlo bonta non election hided pen pinyani anta inglong borpung tara aji ahawar naka humri kewangpu ave pinla Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Bukazan LAC MLA Dr. Numal Momin, Medical in Charge EM Lapen MP Horen Singh Beatum Non Puanta. Inglong kedo aradatum aphan chong thui chobei bom jilang maputa rong aradatum aning kidukpen ningjepong. Dimen ke royal santimu ada arong men ke sarti timu morpung area lagi sarti timu te labang so sub center hem ke doktor nurse tungwang mawang weda non kita tangan ke bang bila ang wedi komen tu lomben lo nang ni chini don teng labang so sub center si chilang hem ki kim ke la bang ke nili ni apor tarik bang nili chini ne kita tuning ane wan ho tu bor ciklu pen mujong yang si ceng lo kim bang kadi kim de te labang so kang puani bang ke thegi ding tum MLA MEC tungwang mada la so hem ke ingpu pelang te opening ni la kim chot balang kim chot bela si komen tu tong opening bune la bang ke ni tum ta chini ni da lo bang sarkar sor komen tu tong claim ni lan bel hai Hoi malong pengen celang pula akut pen ho la pulang celang parai paru itu damen itu amunit bang we itu bang lang di siksa bang ni tum ke la nang tum chini lo thoi kidam ke bang
la gari motor bista kami kabe la pen ali la communication bista kami la pesonding hak lo yo atuar mimi la posni tung kisu pulu tengte ahut pen ge phan chipon lo ahut pen ge la son bike pin ni pen la son chipon lo tamil la non ikan si angpong bangke gari ahut pen hut bang pejai pejai sab hubida dul he tenang tum la da ke self center hem kim tan no doctor da bang we nurse bang we la bang so hem teng pu pe de lo nang tum kisu hut ke si chi lang dam kunan dam nang itu ge ihi ke la pu chu ke hala la da block lo apen dak un e blong te ha dimapur na chipon ko lo tek lapu lang lok so lang lok so ta ha sami lang so an lo ke lapu na thu bang ke pu ge ha ane lo dalam mara an ke nang ko lo arni sinang lang ke di arni sina la no dam sa no dam ta arni silo krong thom ke dam ta arni sinang la arni sina la keng ben pulong keng ben pulong te na kana to ra so da na dan gende so satuntar pas pare serda na protam te jiba amante experience ko pana nili tu makar i ge la pulo mane kumentu si nurse doctor da ke bang homa se chelang pubida du ya phan bang ke kar i lo setamin am putar bang udah lo jo itu bang akisung ko mane hello Pini Therepo ni phai Krenar Keparni Rangsina Sarpo Auditorium Holalong Cultural Affairs Asai Kamatum Pen Perang Kiamai Kang Nipon Along Kapachini Ponke Non Kiwang Ji Therepo ni phai Kora ICR ni Ingdeng Krehin Yapong Rangsina Sarpo Film Award Lapen Folk Artist Award Surihini Ra Inkora Kethom Aninkana Farman Gipi Kapajir Ponji Aphan Kapangda Perangkia Mayalong Cultural Affairs Department Deputy Director Rina Terang Pipen Kapachini Ponatengke Ingdeng Krihini Apong Rangsina Sarpo Film Award Lapen Folk Artist Award Surihini Ra Inkora Kethama Farman Ngon Kiwangji Therepo Nipa Inkora ICR ni Arnikang Sampor Phai Trokapor Karbi People Ho Daralangso Sengmil Jenga Tataya Longsi Peman Ponpo Lasi Bang Swalong Ki Ongdong Solangdo Aradatom Nakidun Pen Ardina kipidun ji aphan chupapon lapen kilang dunanam tami apkejoy posi pachinipon nong e kipijia long kaddo kawe soning koira pho andu labang swang bong pen film award kachupalong dun alamar janamen lake sardihun clearing way rido kanghon harchike prai lapen chojun documentary film aphansi nong e pipaje ponpo Lapen labang swalong aluhi serpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjo Rong Paradama Phansi Chophapon Lupusi Ningjepon Rangsina Sarpo Folk Artist Award 2023 Male Rangsina Sarpo Folk Artist Award 2023 Female Special Jury Award 2023 Best Child Artist Best Costume Designer, Best Choreographer, Best Comedian, Best Cinematography, Best Actor in Negative Role Male, Best Actor in Negative Role Female, Best Art Director, Best Supporting Actor Female, Best Supporting Actor Male, Best Scriptwriter Screenplay, Best Playback Singer Female, Best Playback Singer Male, Best Makeup, Best Film Editor, Best Lyricist, Best Music Director, Best Actor Female, Best Actor Male, Best Director, Best Feature Film, Documentary Film. La 20 ancora 4 categorie si nilitum la bangso award ningre nilitum piponipo. अच्छा मैडम ला रांगसिना सरपो फोक आर्टिस्ट अवार्ड को बांग्ला सो बस्तु बांग कोसो सिन तुम कांग बाइलो एग्जांपल फोक आर्टिस्ट लोते माने चेंग ग्रुप थेप थेप ओतर फोक आर्टिस्ट लो माने लुसे के प्लांग लुनिगलो थे का फोक आर्टिस्ट लो माने कचार हे थेप ओतर फोक आर्टिस्ट लो सिको सो बे सिना तुम सब फोक आर्टिस्ट बांग कांग बाइलो Lagani kanwa gani tum for example a background tu si kangwai on pining training ba apran prang itu kachar hi pi te panta ingwai pon lo lapan la hai ke soi ke re ta tum hata ingwai pon lo la son sini tum ani kan ba ta kapre angle ni si ke ba kangwai pon po la bangke mane ni kan si ani kan ba kapre align si kangwai pon ke banda ke jat vet nang ji po so kan kali itu pula
Committee hisab dolo ni tum lang pon la pa men ban pol ke ni tum ko dak ni sa ko select Chini ke la jamli kon ke soite craft na pilo craft atun da chini sinya craft na pilo folk artist chini ke ko la cari pi he dak tara langsung kasang san kan banda ke pre kategori kategori wise ani kan langsung invite orang pijet sendiri lah tak mi ya semua jadi mungkin ikan sekian mati masih bicara mati belum depan isi award Kalau semua dengan cari pi sih kok cari pi pinsu kan lo kan ini kopi kalau yang no se bala no se nada tu que babon tiene la babon la como es mi chok chilang mo así no amen ang pipilang ano lang mat kila cari pi oh la folk artist pa ga amen ang pipilang kini tu gila la hai kategori pusang kan tek chok है nada tu pipine pipine di bom na Komite itu sedang dominate po komite itu dominate po na BPA kategori sebenarnya so kategori folk artist kategori itu ternyata ada kriteria domati ada kriteria lang po mana cari pi mana ke Yusuf kita hai mana itu ke cing group cing pi cing so tik kita hai Kalau person dak lak po kalau mili tu bang sila komite itu bang wai po lah sesuai हमने निकाल बang tak pre ini adalah folk artist itu mah kategori bipun kau le ai wan bang pre Manila so folk artist award ke cengeti tek baik nahi ukali so bang kali Sumber pandai kamai kali Jadi saya kategori bipun kau le male female orang sih male lah Apa kan male cai juga kopi dah soal kan ini maksud dalam itu female itu kan betul so silver kan kita dulu अपना के फीमेल का डलो है Orang male cai suggestion lah non mek Tan non malam so para phan bir ta mo ington iksena Karbia khayatum jutang jubat champik laswang bong chomkan mate karhi karjia jutang sitame karbia khayang bong isi thetan kenang soddo wang iknon lang to kharne chomkan along labang so lang to kharne chomkan no nankele ji there ni phain kora plipen pangchengsi there ni phain kora troxi ar ni an paman ponpon Kachopha ponatum lake iletum kaching hon Karbiang long autonomous council em ake hai sar lunsing terong lapen adon rap ahin pen bangso jutang kang thur ponjia long nang chitong dun pen alirot cham lapen ahir jume nang kipi dun jia phan chopar jupon lapen chuning ripon adim lake teke rong pia rong dong mokak lasikado kaveta chetong dolonang chirap chito dolonang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihen amo phit puthot birta long wang tu iklong Bokolia Rajapathar Veterinary Center along kapang ringa pi se kila hemalong asai kiatum asai kachidam dia puthak pherang ke pen birtana pali Bokolia Rajapathar tarang along sorkar pen kapathik pon kapang ringa pi se kila ahem mate veterinary along there ni phai krener ke barni pherang ke abitung atum ka humri ta mahot sai kiatum methang asai kachidam de chotakali ahem kapamurim sang aputhak pherang ke atum birtana pali Laso a veterinary center along VFA Ranuchanda Lapen Kumar terang atuma phansi pekpon chitame alang itu methanga sai cheklem wangre pusi pherang ke atum kahumri damahot rat atum pen pachini don Lasila so pathak sorokar atum RDP ponsi sai ka pachiklem chi aphan sai deng ponastonte mesenji pusi rat atum pen pachuning ri padu Bukazan Police Station ka parlo NH39 ka chilenga towar pi amra jana long there ni phai crate roxy aningwe por phai krohinia por malom ahiring tang rakpen ihuma kar ka chingkoya jok adima long amat banghini apran kidam lapen banghini ahiring tang rakpen aringa hukiso Nagaland Tulir pen Bukazan dongput Dimapur anat kidam bom Toyota Fortuner registration number NL07CA1654 katiwar kape prapar pika jok amra jana long thengpia rong kapatonga jok ahiring tang rakpen kachingkoi
Dimalong amat katewara bang Suras Ali lapen arisang ho eta zeptu apran kidang. Anparta bang hini ahiring tangrak aring ahu kisu atuma phantong sekot pen bukazan police atum pen bukazan CSC long sekelang jap phan pon. Monta aring ahu kisu ahir kang tangrak ajok Dimapur ang sekelang dam jap phan pon thulupusi birta repetlo. Penikar Prime tama birta bang kelapansi kang tonik lo.